Hola, japonesas y napolitanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy estamos en el día 11. Unos perros afuera no dejan de ladrar. Estamos en el día 11, diciendo el nombre de Mr. Beast 1000 veces. Ayer lo dije 10.000 veces. Si no lo han visto, váyanlo a ver. Va a aparecer, no. Va a aparecer por acá, creo. Sí, por ahí va a aparecer. Y bueno, no alargo mucho el video. Ya en videos futuros les explicaré que el fondo de aquí atrás va a cambiar, ya no va a ser el mismo, va a ser de los últimos videos que tal vez vean aquí. Y bueno, comencemos. Mr. Beast, 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 y los perros no dejan ladrar. Mr. Beast, señor bestia, Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Y aprovecho para decirles que se suscriban. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Perdón. Mr. Beast, 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 Mr. Beast,
Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast,
Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Señor Beast, Mr. 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 Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Es que me acerco porque ni siquiera sé si se ve el número, porque de por sí estos son lentes oscuros y aparte no traigo lentes, mis lentes normales y ni alcanzo a ver, pues solo me acerco, no crean que estoy loco. Mr. Beast, 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 Mr. Beast. Bueno, eso es todo por el video. Recuerden que si les gustó, compartan, suscríbanse, denle like y recuerden que si no les alcanza para pan, compren bolillos. Adiós.